Mapasalamaton kay Mayor Joseph Fortich Cagas kay sa kadugay-dugay nga panahon sa wakas na masiminto na gyud ni nasulbad na gud niya ang among problema, mabibo na ni diri. So exemplary kayo ang iyang performance so far sa 2 years and 5 months. So Sir Joseph, kami sa among pamilya ug sa among mga silingan mapasalamaton kay mi. So more power and hopefully ma-re-elect pa ka. Ning hapon, ako Pableo Apelyedo, kami daan nga nagpuyo diri sa Luna Extension, Puro Kangaro. Naa si Mayor karon dinhi sa amo kay para sa iyahang plano nga nindot kaayo sa pila ka tuig nga nilabay karon masiminto na gyud ang amuang dalan. Ug nagpasalamat kami sa atong mayor sa syudad. Daghang kayong salamat. Pag-ulan, lapok ba diri? Oo, lapok pod. Kaya salamat mi nga dili na ko kay ang tubig magudusahay pag mag-ulan ang baha mosulod diri sa amo kay mo man imong gaming dalan. Okay. Sige. Next, ma'am. Ikaw. Ako dahil si Giselle Abatayo, nagpuyo diri sa Luna Extension. Daho kay migpasalamat kay Mayor nga iya na jud ipasaminto ang dalan diri sa Luna. Pasalamat kay migdako sa iya. Sige. Dugay ninyo nang gipaabot. Dugay na nga panahon nga sige silag ingon nga ipasaminto daw pero karon ra jud siya mabuhat ni Mayor. Si Mayor ra jud ang dalan para maghimo sa dalan sa Luna X. Okay. Thank you, ma'am. Salamat. John Pablio, nagpuyo Luna Extension, Davao del Sur. Dili kami karon, nagpasalamat mi karon maning programa o buhaton ni Mayor Jojo Cagas. Dako kami pasalamat gikan kaniadto pila na kadekada na wala pa masiminto karon pa gyud niya siya mapasiminto. Okay, salamat kayo. Wow!